aja jengenna Ishak. Yaro puange nama sewi Sara pada purai nak jancia. Jadi matampu tongan ni Sara pada ia purai na puada puang Allah Ta'ala. Napa jajia sedi anak urane. Yaleni aseng Ishak kuambona. Watuna na dapi ni arwas umuruna na sunna ni pada yana perintange puang Allah Ta'ala. Yaro umuruna Ibrahim 100 tahun watuna ijajang Ishak. Maka ni Sara puraka napak dicawa puang Allah Ta'ala. Nasipak dicawa toka matu sinina tau ia main kelingaini. Maka datoi degaga biasa mulai pudangi Ibrahim maka dapat susu kak matu anak. Ia kia maka kuange jajian nak sedi anak urane ri umuru macuata. Isurona mede Siti Hajar siba Ismail ku Ibrahim. Ia Ishak pedek losoe pedek malopo ni. Gangkana ipapaja ni susu. Mebuni ruah-ruah Ibrahim waktu napaja susu Ishak. Engkana sedi waktu naitani Sara anak-anak Ibrahim ia na jajiange Hajar makunde Mesir ero matengah maculangi Ishak. Nenapa makarani Sara ku Ibrahim. Sure madde iya ro ata makunde Yesi bawa anakna. Nasaba iya ro anakna dewa di malolo ngemana pada anakku. Masara ni Ibrahim yang kalinga iya ro adai. Nasaba anakna to iya ro Ismail. Iya kia makarani puang Allah Ta'ala ku Ibrahim. Aja mu masara nawanawewi atamu si bawa anakna. Agi-agi na puada Sara turu si bawan ni. Nasaba pole ku Ishak matu yak dekengi anak apomu. Ia ki anakna ya roa tamu upanca jimatoi matu sedi bangsa malopo nasaba anakmu mato. Papa bajanana moto ni mele Ibrahim. Mala ni doko nandre si bawa renung napa napesangi Hajar naletoni anakna napa nasuro jokka. Jadi jokka ni Hajar ia kia mak bucenne mi bawa kepada kesik na Berseba. Capuna na uwerenuna napaleu ni anak-anak kiawana juga junge. Purero joka ni mabela-bela kira-kira si pak demper belana. Na sebab denelo mite mate yero ananae. Tudan ni kuro napa karak lopo. Neng kalingan ni puang Allah Ta'ala sak dana anana ero. Jadi yoli ni Hajar kumaleka na Allah Ta'ala pole kulangi makada. Maga ku Hajar. Aja mu metau na sebab pura ni neng kalinga puang Allah Ta'ala sak dana anana ero pole kondro na leu. Tetono poto ni ero anana ena pa umpalece na sebab melo kak pancaji se di bangsa malopo. Nenapa ipitani Hajar se dibuju ku puang Allah Ta'ala. Jadi jokka ni malawai napa na penungeng anakna. Isi bawangi ero anana iku puang Allah Ta'ala. Na pedek lesoi pedek malopo ni. Kuni pada kesi monro. Na mancaji ni pak dengeng ia jagoi mapana. Riwat tu monro na mupa kepada kesi na parang. Ipak bene ni kindona. To Masir na pu bene. Asyan cingenna Nabi Ibrahim si bawa arung Abimelek. Engka sedi waktu. Jokai Abimelek si bawa ponggawa tentaranya sengi pikol mak bicara ku Ibrahim makada. Wisem makada na si bawa ku puang Allah Ta'ala rilala sininna jama-jamamu. Nari makwana naro atandro no rilala ngasena puang Allah Ta'ala makada de melo recuika. Makutoro anak apoku. Pada iya tuli makasih kak kuiko. Pegau toni makuro loka kuia. Makutoro loka ku kampung ewe ia mondro ia mancaji to pole-pole. Makada ni Ibrahim. Iye matandro ka. Ia ke mapisengi Ibrahim makada engka bujuna ya lapasa kuatana Abimelek. Mape bali ni Abimelek makada. Dewi sengi niga pegau ia tu. Detonang kamu pudanga ia toman ya seweng kalingai. Jadi yaro Ibrahim mala ni sare-are bembala si bawa saping nalengi Abimelek. Na inapa mekbu ni asijanci ngekuro. Napa sarani Ibrahim pitu anak bembala akomba poleku bembala lainge. Makutana ni Abimelek makada. Aga betuana iyai pitue anak bembala puremu pasarang. Mape bali ni Ibrahim makada. Yaro pitue anak bembala welorang imu tarima. Mancaji tandra makada iya kaliwi yaro bujunge. Yana ro pasabarna yasengi Berseba yaro onronge. Betuana bujut tandro. Nasabak pada pure matandro kuro. Purana mek buas jancing aku Berseba. Lesunya Abimelek si bawa penggawa tentarana ku kampon atau Filistinge. Na ya Ibrahim tanan ni sipong aju tamariska ku Berseba. Si bawa na tepu ya senapuange Allah Ta'ala ia mananungenge. Metta Ibrahim monro mancaji tu pole-pole ku kampona to Filistinge.